Nawe MC wa municipality Caleb Mutethia augite kwaga ngwataniro Meru nikyo gitumi gutina maendeleo maturene. Hariuga ria muthia atongeria ba Meru bakarire nthiguru na rais gutigintu bonere ende rukurwa gisiasa ni rurwaramire nkuruki. Ni arombete kiri muchemanio jwa Jumae juria juitani ni senator wa Meru Kathuri Murungi kureta ngwataniro nikenda guchokaniria kaunti u. Muthuri Muriuki na Rugonoru. MC wa municipality Caleb Mutethia na jumiritie na kwithwa akiarire manthige mucemanio radio kini senator Meru Kathuri Murungi kigona kujugwa tambaru gitumi atongiri babiri kwija amwe na gutiga gucienda na kwarire manthu ja mukari wa Meru kwina manthu maingi kugwa kwina ikaro bibingi bigwikwa atongiri bakwenda tukarande twaraniria na uni as Caleb I totally 101% go support gikaro kira gikurwa gikwa gya tariki 10 nuntu antu ba Meru bakarande bagachuria ala twitirite ja Meru wombe ikuona tutitite bwega. In fact ndatega TV ne the other day nkona aitwa Wandani akiuga uria mirandi ya stima bechirira alombi almost 10 billion iretire 6 billion cheta kirenjo ni moyo onde nanga achuria athira ukera kutha mtura na kumbi kware TV akauga bo ibombiti kurobi 6 billion kimbechirira alombi cheta ruterene rwa wakiru rutere rumou that twe a region na twe imbito kona. So this conversation ire kwarirwa gutimana kwa tongeria me I support it akiwa thini nene na motongere ne kaunti Meru batiombo karandi barire manthu ja witi na mbere akiwa kombeka na mucemano juju kithaju na muroto juju kwetha kuba muno but gintu kiran kwenda nakyo kuga nyangi support intrimano yetu trimene ibo bwega na tutungo tumenye nata tukaigwatithania ja kariba Meru kendenya tutumbi gwitinto bria bienare but as much as tukwariria adoptions tia anabetu na antobetu ba siasa itubati kumenya Meru that tu abducted madhuganio ne jetu ati tuteki uteka madhuganio ne ara atongeria batumbo karande baraniria bobongwa kibongwa ara ngavana batetimana senator. We know the spirit of constitution, a new constitution ira tuinio ya ikite tiga senator kigi tikiragi ga chuira resources the counties devolved functions either a national echwagaira itibi dirikari ugatusi mbecha lakini ukejote gara tatu tutukumbi kwithirwa senator yetu bakiara na iria governor. It's an indication that uti resources governor wetu bombocho a senator as a team lakini tukejo karande kukeja kudha muchemano jwa jueki ijo thithia governor bakarande a senator that mwaka jojo 2025 resources iri kura cha national government ikombi kwithirwa ikieja tapped ilindas nkuruki awakagita kabuthia atongire Meru karandi na mutongire mugongo na ibo cionekanire na kurega kwiganua untu bura nandi butibiri kutha bwicokero kairi ndikana ria twetile last year gi president twetiro tuombiri kwaraniria nongi ukethiria MP aria ariojo senator akariojo MC akario governor akario twetire ki president tuarumana tuatetania. So it is my personal wish that a time like now itumbo karandi twaraniria tu atongeria babakarende twitikaniri nundu intobia mu Meru ibyo bikora bikaurira ki mantu jaja kuendelea jakora gwatanira na mu Meru at the end of the day no get asara. So I do feel that as a region to a very much marginalized tinonto totena lindas inonto lindas ibaregera okarande baraniria but a time has come being a new year tukalende tuirane this the late way to go na tubati wetu akiwa kagita kaka atongire babiri ukarandi na kinya minister Ruji kutigirinya bibo kuthinto bibingi bijende kaunti Meru ora minister bangi bokuthira kwao nundu nandi na arua anto twithwa tukukwatanira twina CS Ruji o water mutanolo CS o water athira babangi bastima balikia into biao ntura tiao turena no ikugwa akiuga kuromba mbecha ingano na twaleterwa ndam. In fact in municipality for example thina yetu ira nene iroje twenda kuona twakirinda mwimwe kaijire uju oroje na turetere no roje ete TV ne kuminya ora aretere antu bao nya bilioni mwe kaijire ura Wandani akuanikitie 6 billion kwawe Muthuri Muriuki World TV mutirijo kangangi.